Kuringana na andu a nyumba yake, Mwangi orire muthenya wa Kiumia ari kanitha-ini, indi mwiri wake uracoka kuhithukio thiku 7 kuma riria orire irima-ini ria kioro riria ritarari ikunikanirie. Mtoto wangu alipotea Sunday alipoenda kanisa, hapo ndio kurudi. Twakinya hau twaya muti twahumburia niguo tuonire mutwe wa mwana, tukimenya riu ni mani hau ari irima-ini. Turagoca Ngai ni tondu wa mwana ucio kuoneka, tondu ko ndanoneka ni tungiri na kiha tukiuragia mwana agithire ku, ona no tugithie kuri andu aria ainoro maugaga wathire ku. Riu andu a family na itura ni marutite mahitia urugamiriri wa thukuru wa Mau Summit ni undu wa kwaga gukunikaniria irima riu kwa ihinda iraya. Rukorwo ni mahotire gukorwo mathingite irima riu hatingironekire gikuo ta giki, na ningi ona ni Ngai tondu ucio ni mutino munene, ciana ni cingikuirire hau, na haria marakite ngori ya volleyball ona ndungikinya mita 5 kuma hari irima riu riri. Marima mau ne gwati hari ciana citu, ona no Ngai utaithitie tondu ni mangikoretwo makiri ni tuburi twa ciana, tondu marima mau mahinda maria turamonaga ni marari na warie munene muno tondu menjetwo me madabu, na mahinda maria kioro kiu giathamirio ni twarigirwo ni kiagiririe ithuĩ twirwo tugithike kioro kiu. Moritie thirikari kwambika utwiria Baranginyo niguo gukurana uria mwana wao akinyire irima-ini riu. Tunashindwa hata ni aje juu hata mwalimu alikuwa anatuambia headmistress yani mgeni hapo, na hata alikuwa amepea mtu kazi ya feki hapo, hizo majani zilikuwa hapo, lakini mwenye alimpatia kazi ya kumwambia hapo ameona shimo. Kamanda wa borithi Kuresoi ya Mũhuro Juda Gathenge augite maabitha a borithi ni mambikite uthuthuria. Handu-ini ha Inooro TV kuma Mau Summit gicigo mbunge gia Kuresoi ya Mũhuro, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.